Pawang Khawih hero. tu tang Nang mata. pawar thave khating ka nei mi Higher washing machine in kasuk sak chelom. 5-star rating ani avangin current a hello ma vortex pulsator amana wangin thomno asufai bi khle. Tafen glass amana wangin pona da pon a eng cheve mai thelo ani. Chung ko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chha ve mai launan abatan omna bi khi tafen glass a khutor vekin anon siama. Higher washing machine hi in lamang ve cheu don nia. Ole amasain by election sungsang an soipot ilangin Mizoram hian by election kan nei nual to a chung kan nei to zong a chuan ka khriat sual lo chuan opposition lam matang chuan voi ni chia chakna an nei to a abak chu by election a chuan ruling an chak zela ruling chan ang dewa kan ngai thin ani by election opposition lam chakna patni han soila pakhat chu phuldum seibial atangin ania kulai nam pabial mi tho ania hei abial tu PCMLA puja dinga kha MNF in kap lumani chuwang chuan sangkas kwa somriat le pathuma khan by election nei anita a PC party atang chuan candidate ni pokha huaisen fe angai to ni nun na thapadin ani to a tin khati lai khachuan ram noi lam atang khan thuan ron nei ma in thana an support zong ni lo chuan thlin a har hle ani chutiang kara chuan ani anun nan lo lak saka ai o handing han than thin le khachu bial mi puitan po anga mom to lova chuwang chuan opposition party congress atangin pulian suama adinga chuchuram noi lam point anron supporta atlingtani hei by election opposition thin namma sakber anin kariam chulo le chuanin sang ni le somni pakata khan serchi biala by election awma achan chu MLA tangamin ban wang khania kan reveka khata khanin rampum mipui sukhek le serchi bial mipui rimprima khan khatia MLA tangamin han ban na chan kha thutlinga min pom sak lova lainat na kha phonin a phona ti chuan tlantlin kan ni mai pon ni lova candidate pangadang an la oma chumite vote bel khom chuan ka vote kha phak lo ni ti khop chuan in bial mi puiten an lainat na min en tira hi by election opposition chak lena atum ni na ani hemi ba ka to reng hi chuan ruling clear an la chaka an chak dan po hi an soi chiang devila thain karinga tungvel bial by election han soi ta ila sang ni le pathum general election MNF an sarkara tungvel bial ai ro chuan pusai ngaka congress atangin thantlin ani anin min peilo santa ka wangin sang ni le paruka khan by election awmani tungvel bial hian ta chuanin tuna kan opposition leader pulal chandamaral te MNF tikata ding hi thantlin ania general election a khan vote sang ni le zani chau amgoni vote sang ni le zani chau mu khan by election a chuanin vote sang li zaruk som ko pahnia mu ta dai mai ni a vote mu hi general election a vote mu ai khan by election a vote mu hi alet aina la tamani achan chu MNA van sarkar lai ni tlat maya chuwang chuan tlungvel bial khan atira congress lo thangtling ma seng tuna chuan MNA van sarkar to tian fria ruling bial ni andung ve ama a vote lo tu tam tak khan an vote the true mai ti hi chianga tling satlia po ni lova alet ayatamin avon mu hi atamani sang ni le pathuma
general election kan neya ta chuan policy bial atangin puzoram thanga MNF ticketin thankin ania bial hi achua santa ka wangin sang ni le palia akum lea by election aum tani ta chuan opposition ho khai tang rual fikang kan tiani kan tang rual fikta ti chuan kan vote mu kha general election a khan PC te ne tang tlangin pusi lalbiak thanga kan candidate puzorama dota vote mutam berania vote song kwale pat ni in puzorama phak lo chawani anin tia thua kan ichu ti chuan PC zoram sang lena vote mu zat kan han bel boka kan han tran tlang tak khachuanin amma kuma kan in thanang che khan vote thak le ta vek ilangin pubiak thanga bok kan han candidate le a ta chuanin kan vote mu kha anga yang che khan thak le tailang vote sang sari za somli pasari mutura achiar kop chuan kan in chuteni kan ne zan ni chu puzorama vote ai khan vote sang thum zali somli le panga in tamani khata to khachuanin by election ani na wangin tlin hi ka hanin ring em maya MNA watangin pukela rin liana purin te adinga ta chuan a vote mu chu sang rukle somthum le paruk amutador maini puzoram thangan vote sang thum zasari pani amu lain purin te chuan sang ruk chuang amuta apun na chu sang ni zathum somthum paliani khang mi sang ni chuang zet ama puzorama vote lo te khan sarkar nan lo lak to wangin purin te khan vote ta khang song kha MNA wanin peta ani chuang reng lo congress atang te ke ni party atang te PC atang te khati lai khan ZNP kan la nia MNA wa khan in pe nom chuang lo ni in pe ta me mai kan tla mai nga ti lo thon khop tur in pe khan om lo reng ma se ngoi reng khan ZNP po khan MNF candidate khan vote mai ni congress po khan an vote mai ni PC po khan an vote mai ni ka bang an ti chuang lo opposition bial nen du lo chu wang chuan kan mi te khan min chua san chuang lo na in ruling kha min lo vote san dai mai alo ni tiang chu tilom sia kha ni le ta ni ten sang ni le som pariata general election eyes always one ale ser chipa katlin kopa wangin eyes always one ka chua sana chu ka voi ni kin na nia eyes always one akum le sang ni som pa ko by election alo om ta ni ta chuanin general election khan vote sang sari zariat somriat pakua kamua by election chuan pulal buang sai lo anding ve thung ta PC te nen kan tlang nge ni vote sanga zathum somni pani amuta ka vote mu atang khan sang ni zanga somruk pasarin kan party vote ka kiam ta doi mai ni kan tlang chungin khoi angel om zo tak ti mai turani ti chuan by election puke sang thuama adinga MNA watangin vote sang ruk zariat somni pakua amu by election chuan puzo than tluang ading ve thunga vote sing khat sang ni zali somri pakua munai mai pusang thuama vote mu ai khan sanga zaruk somruk in amutamani west one su kan bialania in lelo kan nei na nia khati khopin MNF an tam tharta ani lo reng ani ma senga tinga heti zat an pun tak thur kan ti chuan abial mi puite khwanin ruling zar zo ve andua opposition MLA ne endu lo ani mai ni ama in khati khop khan min thang tlinga ke po ma se kan han ti le chun kiam ta doi mai ni MNA ban pungta thura sang ni le som ni pakhata tuiriala by election om le asan chu
kan emele do tak puan ru h thang liana chatuan ram min pansan wang ani thei top kan chua ama in ser chi pa ne na kan changa a kan tha tholai takani boka hemes tuiriala po yan chakle mai thei kan in ringa kan aw la berchu mineral ru ti khani puan ru hi mineral pui teu khai in vot mangin ai olo ding hi minan vot pui teu khai tin khongai na kan di la ral na ang zong khan kan kalpuya ma sengin enga man ngai chuang lo min vot du tak tak chuang lo opo ruling party atanga ding dong te kha thantlin ani tamai ni soile zel do ni la khatiang ka soi tu tam tak oma tok sela enge awm sia kan ti chuan by election hi chu ruling ta tur anga ngai alo ni photo thina kan in than result kal to zong zong in chu chu anem met ani chu wangin tuna dampa biala kan in than tura po hian pathian le bial mi puite zara wan nei na changle ngei tura kan in ngaya opposition ni a hriom ziate a poi ziate a hlaom ziate chu tuna kan opposition party te hian ruling an ni la kan min thil tam tok to a kha kan ring mayanga ke ni tan soi ve vak po ngai to lowa an thu soi thiat zong khan an zu campaign don ani ve thung to a tin ei kum thum tha kan la ne ya pathian le mi puite sara in than le pokhi kum ngadang khi la sarkar le kan in beisia sawang chuan kum riak kan ma hian ruling ni na tur kan la ne ya in ngai ta ila he kum riat chung hian khoilam nge kan hoyang he kum thum ZPM tram la ral lo chung hian engril runge kan putang ti hi bial mi puite le mi pui reng reng in kan ngai tu thiam angaya he dam pabial tuna opposition bial ni mek tan hian ruling ni na chance ain hong ani ruling bial ni na chance tratak ain hong mek sumi chu ana chang ria sarkar tenen olaya development program tam tak kan ruwa man to tu na hian chung ta chu luang ta kan tho ho thein turin bial mi puite troi om na po kan nge na ten party chunga po candidate chung changa te du zong te kan ne du vak lo te kan nei ve kan lo in hliam de ve phing pheng thin ani heng zong song hi bial chunga po nianga headquarter po aniang khatianga khan khang engai ne hliam neu kan nei khan kan in lungrual na ati che theya kan phokai arwal lo pha thei ve boka chung zong song adam na tur chuan ton hi hunrem chang ani khang zong song apo khan kan du dan anga thil local vek lo point he in thana hian kan candidate atlin ngei theina turin thei top kan chuanga ti chuanin ton malama enge mo in tuin ba de kan lo nei ni zong song po adam le na tur chuan tun hun hi hunrem chang ani bial mi puitan le kan party mi puitan big po he by election hian damna minon thlen ngei se ti kha kan du le ani ole voina kan thu pui ber tur chu ka soire de mai thaya Conservation of Forest Amendment Act kan chai loi loi kha house hu ha toy te ka soya apon lama soina chance kala nei velova kan soi du ngun tevin longai thla ula soi chon le po theiturin in buat sai ulang kadu ani India ramayan Indian Forest Act sang kazakwa som ni pasaria kan neya he kan nei masak berani British sarkar min siam sak ani British House chu India rama sumdong turin an lo luta an du ber chu India House so ani so wang chuan he Forest Act po hi Conservation Act ani lawa Forest Act ani tonga India mi puitan le abik takin tribal te tan
he Forest Act British Sarkar siam hi at havak lo ani this one India lo independent India Sarkarin kan rama ngote that taka hal ani ten turhian kay mani kutsuak ngay dan in siam vete ang antia Conservation of Forest Act India Sarkarin asiam ta conservation ti chu JF dictionary kan en chuan humna tin Asia ka forest humna dan ani forest ti chereu na ani lowa laom ani lowa humim na dan zo chu chuni ti kha report ila chu yuti kan dia tanga voin thleng hian helovin chumlo chat lovin khailak ombia lovin Mizoram hian chu dan chu kan mang me kani state kan ni ma ata kan lo man to ani wang state kan ni nuwa po kan chomzel ani chu wang he dan ni a thalo chu ti khati ti kan soingai lo chu mi main tiang chuan dan thazok India Sarkarin forest hum halna tur aron siama Mizoram po kan lo mangat ngat ani amaro chu tia kan omlai chuan tien government anti hian Supreme Court akhing ta sang ka kwa song kwa paruka khan an chaya the chuan Supreme Court chuan ro arel ta so Supreme Court judgment chuan forest hi dictionary a in khilfiang hian khilfia turani ati top bai ni a dictionary meaning in forest ni mai dictionary in forest ati apiang ka forest ani top then forest pa ngai angte le unclass anti undeclared forest anti zongsong community forest private ramte sarkar ramte po revenue ramte po avai khan government case no chuan forest anita vik mai ni chuan har sana min thlen ta ni emina har sana min thlen dan hi kan soyanga lalai ta to tun thlangin khotinin village safety reserve forest kan nei ni kohimna reserve kan nei ni tin kan wai meten hum hal te po an ya community forest te kan ya nagarwan tiang te po kan nei ta ni khoi khua emo khan an kohimna reserve te kha kho extend nan lo du ta sila ani lo le an khota na thil tangkai rest house emo sakna ne mo engmo danga lo du ta silangin hela ma zokyan kan forest i sonang lo ti don seng a thei to lo re ani khang zong song ka he government case yanin committee ma kan clearance lak zel ngai to akhir zo ta vek mai ni dik tak chuan se loibi haidal project po khu ti khopare ni to sarkar ma saten clearance an lo la lova voin thleng yen final clearance kan la nei mi lo an har sa jechu NIT kan frialeng puya sang ni le pakwa tang khan NIT hi kan nei to tiswan sarkar ma sahuna tangin clearance an nei theilova akala viable sa somni chuang choi turin min titani khai he tiang za kan choi chuanin riru mana don vetin Delhi katlan thla minister Bhupender Yadav ka zu koma min ngai dam maite ke ni di diklo pon lova sarkar ma sahun thilania ke nin kan torngot he diklove ka zu tia kong kan lo da pange tia ti chuan a ho tenen an handap ngata avai chuan kan ngai dam theingang lo chani enge mochin hi sin pek ve ngai tin tam tak min ngai dam ta chu vele kan bat zonga su kan clear ta vata dona khuan NIT ko construction te po akal le tran thei to ma kan la le tran ta ni kho kan thalai ten technology lampang an sirna turam hun poimo kan nei chunani dona chuanin abuai taloma su kan buai re em ani ten kan rama hian forest ni kan nei inner line reserve forest kan nei riverine reserve forest kan nei bokani
he mi chunga hian tun ma tang khua eng mo zat omani a khua in forest sunga hian kan omani inner line kan ko chin hi in anglova kolosip daya inner line 1933 ka churang kal dai mai ni chumi chunga chung khua eng zan ni om tam lutuk forest ram chunga hian leilet tam takom huan tam takom sanadil tam takom Congress sarkar lai NLUP anti lai khan mi tam tak he forest area hian in pass an pe bok ani chung zong chu abuai vek thei don tani he government case ang hi chuan khanga khan forest chu ngai nom dan lo ani he khwa hi in son tur ani ileilet hi inei thei to lo min ti ta seng soi thei kan nei to lo kan ta na poi em ani chu tiang chuan alo khir zo ta zela tuna thingtlang lo nei te po a ati top dan ngai tuang kan tia thei top kan tia han holding te awang hian kan thingtlang lo nei po hi akiam so don ani amaro chu kan zavain chu ti thutin kan ban san theiri lo enge mo chen kan kalpui alangai alo theilo ma se he case ina soida nai chuan thingtlang lo kan va don point clearance lak ngai don tlat kho engza tan nge poyang a thalo ani he dan hi tiru tin han zini langin khotinin engen soi kan kong hi ti vek ani kong tra kan du July po chon min lai sakro a July a chuanin agricultural link road kan mamo ti vek ani khang kan mamo zong song kha han ti do ni langin forest clearance lang masak zel angaya min per du lok lo jara kum aveya silonga kan suya delhi kan suya atopa kan lo chama chu tiang te chuan he case no ai chuan engkim mai a har salu tuk 5 vek mai ni tin tuna hian han holding noya zau policy cluster approach kan han kalpuita hen po hi thingtlang lo nei kan ban san theina na kan ti ni chief minister rubber mission kan neya rubber one po kan ti bel na sadona ni kuwa kan chinga red oil palm kan chinga cocoa te avocado te alaichi te tung te so thing te sap thei te kan soi seng lawang hen kan sarkar malak na kan kut na thok tu te in tun nun na tu reng a hi rubber mun po han siam don la clearance bin pe le silo sang kan theilo ni ta zela moi thak takani chu wang chuan he government case kan tan hian a dok sak ngoi kha khria ila tin kan entrepreneurs ten han holding scheme noya engeni processing unit enge mosa tuna hian deal na non thelu to kan ti don tani khoi molaya so thing process na lo siam don tala khalai ti naram tu rakhan clearance lak le nga apan na tur kongsial na ngai le ngai vek donen aboi thak ani tin sis kan tia special investment zone tuna yan siam kan tuma investment policy thar kan duanga india ram company liante khovela company liante po kan ram ta na thatur chu Mizoram investment ron ti turin kan ti dona ta chuan ram kan lo pek angaya chumi tur chu tu na hian kan zong me ka chu po chu clearance min pek lo chuan in omjeni lo kan top ani mai akal thailo mania itanagara union civil aviation minister hovin meeting kan juk ne ya ta chuan Mizoram chim lama te ko chak lama te airport siambel dan tur te kan ngai tu a lengpui airport chungchang te kan soya thil tam tak kan soya ni tin tui kan khua khan kha tu ya khan si plane an tia thlona te deu chi mi som ni vel chuan theina khamilia trum thei chung te po chu Mizorama engtinge kan ti ve ang ti te kan soya khang zong song kha airport po han siam le don ni la clearance min pek do lo chuan in atop ani mai tin ataka kan ton chu tual puile aidu zolin kar kong khilai kan tuman clearance kan handila mulen sanctuary atangin boruak melin aba far zone in km zom chunga omindia in lai thelo wang min tiani e konga om sarenga
chumi chu zo mai don lom kan ti point intizam don lom forest in khoi chadon an ti kan be dong kan to mok mai ni kan ti thelo chu te ni chon helai ta na sum kan lo ro man to hi champhai atanga tual puya tan imang jong meng kan ti a in kara not khobung khuwa oma tlo ve an duani tlo ve se kan du sakani ma se not khobung khuwa hi buffer zone game som chunga om a thelo ti le bur mai kan tlo theidon ta lo tu nei ten mamit lama khuan tuidai project kan buai pui me ka khumi tlanga khuanin dilian pui kan siam don ani van ro tui ring tein a che vel khuat an khuan irrigation na te water supply te tangka em dona hei po hi a clearance kan sual rei ema min delay na sa ani hei yanin tunakian kan biala kian mat irrigation project Brahmaputra board nen kan boy puile meka crores a somsari pasari sen na turani a chu Tenzol Peace City tui supply tu tur anianga serchip supply tu tur anianga mat phai zong tun ma tui ina a chom phaklo area zong irrigation a chom phatur anitani kheng ta khe clearance min pek lo chuanin kan top ringot don tinania thalo khop ani ten pulal te kan MLA zam takhian ngur vapar project aron siama vapar khochung ngo khian van ro tui manga deal siam dan kong anon buat saya ri deal ai khian alian don ani chuan a che vel khopasari champhai huapin tui a chom theidona kum tluanin kum ni chung ro hi sur mia lo ma seng a chom ne don ani chuan an that je cha ta chuan si plan te po thlona te po tum thei tura ti kan ril ru kani clearance kan mu the gem ti tu nen kan mu ta na ni le tlan mai na kan soi ngot thei lo wareng te le sai rang in car engate kan boi rei ngate kan konga chiat rei kan ti chuan clearance kan mu har ani kan boi ti chuan in Forest Department hian compensate kan pek chuan ram nei tu kan pe thiang lo ram nei tu te kan pek chuan Forest Department kan pe thiang lo mun nia kan pe thiang lo pakhat zok kan pe ang an tia ram nei tu te pe seng forest in compensate min pelon te min dal don si forest so ki pe mayang ti seng aram nei tu ten kan lain phal don boxi lo kan mangang meeting kan suk neya delia meeting lian tak kan neya ta chuan kan mot minister nen kan thutlanga apa ni hen min pek sak mai ro tingai naum lo he hin ti lo chen che khat point check thei don chuang bik lo nang ni point kan in tia angoi vungvunga min phal sak taringot mai ni india ramalom ngai mi lo ni kaka entity pania compensate aveve pek kha vai bel sa sang chuang min sang sun sakani khang kan fight chung ka are ni so wa chuan kan kong point na che pha nei tu na hianin tu na po khwan kong sira engemo thing han ki te po boi thla na kan la to ka thing pakhat ki don la voina kha thing lut na man ka ipek angai kha ringot khai pe ipe don lo kha thing ka kit lo ta la ku men za nge damang anti dai mai ni chuta a lut zong chuan an chuta thing pakhat lut pong poi tam view zel mai ni a khir khop mai chu wang chuan central sarkar point noksak atia he government khesi state sarkar point noksak kan tia dan isiam thang he har san na sut kian nan hian conservation of forest amendment act 2023 hi isiam te anganon ti ni khang har san na zong laka kan film na turin kong bidron dap saka central hianin chu amendment act chu aron buat saita ta chuan MNF sarkar lai ani a guideline te engma a rules te kan lamu boxi lova adan ringot han thlir khan kanin lau siak ta
apoyang 371 zia kalang kantia apoita klavin kantia ei chu do dalang kantia resolution ado dal na tur lungrual takin kan pass ani amaro chu hunalo rea guideline ang kim aron chuan kan han bel chianga he dan hi ama moin kan mamoni himole kan that pui zok ani himole ti kan lo chian ta ka wangin mania khan kan forest minister in resolution mangin aron puluta lungrual takin kan pasa rem tilowin omem anti khan pakhat men rem tilo antilova speaker po khan lungrual takin pasa ni ta ti ado kan chu mani kha ti chuanin he nan hi engeni kan han lau lai hi exemption lai hi kan lawani a huap lo tur anti hi kan in soi thaitani a huap lo tur anti chu pakata chuan line of control ni line of control atanga km za bial a chuan clearance lak hi har sa turan lo all some deu lik alak ro se anti ta chu exemption amje chuni exemption ti omje chu forest clearance lak har sa lutuk atanga all some zoka ti natura min phal sang na khani mai exemption chu line of control chu khoyang Pakistan ne na kan inram ria ahla lutuk mizoram tra lo hlau turin lo ka tena nang le chuan line of actual control atang kem za antia chu chu khoyang China ne na kan inram ria omani heta lo in soi thai vak na chi khani lo indo ve taila hela hian Burma ne kan kara lua chin ve nei ta se chu line of actual control te mi china hian i omang ti se kasar nen kan in ti boy point status quo kan tia kan om na chin ve kan omang de khwan kha indo na tra lo chuak ania helaya khatiang indo atleng lova line of control kan nei lova line of actual control kan nei bok lo ani amaro chu international border atangin Bangladesh te Myanmar te Pakistan te China te kan chen om atang hian heta tanga boruak mela kem za chunga hian forest clearance lak har salutukhi om to turani lo anron titani chu exemption om je chuni ti chuan defense atan te polo mamota hey border area development BIDP te po man atang kan ne border hi an ngai poimon India sarkar hian tuna hian dasgua noya border area khuwa jathum somria le pathum kan cheime ka chu khwai na amamuang anei kim nuwa chuan saturate aloni nuwa khodanga kan kai zel dona kong te pon sial dona kan tan vekani kan man tang kai tur vek ani ta chuan eng tenge heta hianin anti chuan linear projects chang ani linear chu line om ta athil kan rin ta kong te po line en ta khami ramzau tak vanei lam ni lovin linear project atang khan kong ani point kha kong atan le akam tuak lemte engema mun poimo project poimo lo ni sela khami chung le a chevel lemte zei la kha chumi chin chu exemption pe kani kem zabia la khan avai exemption an pe ani ngot lo chung linear projects anti te chu kong pui te ni ta kong pui chu kan ma mo ngoi kan fria rail kong te ni gas le oil pipeline te ni power transmission line te ni chu lo le chuan strategic security and public utilities van tlang in ma mo thil khang te khani ta ni chu kan trang kai pui dan chu kan fria hey rail kong kan nei ta ni heta trang hian tenzol PCT tur hi rail kong hi ti phele ni se ti in railway minister nen kan soya chuan tunen malak mek ania chu ta chuan forest clearance kan mamole don ni he amendment aknoya hian national strategic importance linear project ka min puan sakru kan tianga forest clearance kan lak angai don to lo ni all samthani kha chu chunga tinge kan du lo lak mena chu wang chuan heng te hi keimani tan kan development tan kan do kan mi puiten an mamo ngoi ni highway te kan mamo
kan sarkar tir khan silchar lama buai changa kan buai to lo nan Bangladesh in sil suri thlengin kongpuiron sial chuak vek to a khumi nena institute khwan sil suri rot khu itiveang kan tia Bible se zachuang kan dani emi tan hianin kan han tidona dam pasang chuari atangin buffer zone boruak mela te km som chunga om antia clearance min pedu reng lovani an khir je chu he ta kan forest department ten thei top chu ma se khut an pu te lama har san na kan tok le tlat zela kong om sa rengania enge tinge kan ti point in lai zau don alom khoi molai lai alignment te po thak thlengin du mai theya chu wan chun athiang lo an ti ta tlat maya ti chuan poisa te po kan lo da lak lo to si khulai kong pui ko kan ngai poi mo em kan hun lai hian an tlang man se kan du ngoi ani a sil cha lama tra bung rong lan lu dai chuan atlom zo ko vek don le ngala chu central sarkara he amendment mang hian linear project ka min puan sak ro kan juk tia exemption min ron pe fel der to tu na hian kan boi to lo chu kan tang kai pui hing dom ni chu mi rual chuan kong pui pasari exemption tu na hian min ron pe to a kan BRO te BRTF kan ti thin te NHIDCL te kan ste PWD te kan vai hian forest clearance nei haralu to ka wang kan boi ve kan ni chumian ya tan chuan he dan mang tang kai hian he helai hi linear project ka min puan sakro kan juk tia tunen kong pui pasari min ron puan sak to a kan tho huai ni kayan na kan thok thei to do na ni chu chuan ya kan ta na tang kai em ani zok ti hi kan hriat angaya chuan gas le oil pipeline tuna hianin ICCL company ten Tripura tangin anon lai chawa Mizoram anon lut to thui tak pipeline pui khan alo lut dona aizol alo lut tanga chumi huna chuan gas cylinder hi kan pu du don to lo ni mani ina tui connection kan neyang hian gas connection kan neyanga miterain wanga kan her hong mai don ani ten tuna cylinder manga kan man ai hian atlom dai zok don aman po su ban chuan khulai pipe khu ron thleng vat se kan tia kan sarkar vele khanin an ho tu nuber an DC kha mai chiania IPS ve tho ania min ron movata delhi ka kal khan kan soidu na ti randan tur kan ngai tu a tin kan rama oil lak chu dan te po kan sia manya prime minister ne kan in mu nun ber khan prime minister min lo ve puya alo soi chu kan ema zokin kalom khop maya kilai in gas pipeline akian forest clearance vel in nei harlu tuka duain na khia chaklawin ka ria mi puina zaran zo har don tlat mai lo bo suite atia no thialo siama min pe nge ni ti chuan kan han ti ngat atuna hian prime minister office me wina ngai poimo wang khan na po kal chak ta sota ron thleng thoi se kan du heta kan muan na chan chu eng dang ne lo clearance bok ani thil kan ti du reng khan poisa choi trok te angaya min pek point kan choi trok thoma poisa po a hek rim ani tin power transmission line hi hey electric line kan han po chuanin va alonga ya thingina hol phak lo longa ya forest kan ti chetru mai ni chumi pumpel nan chuanin drone mangin in ti teang kan ti ya drone mangin a cable hi ti khanin thopuya so la dewa abana anwa bata ain kar zong kha alo toi ta po maren ta wang kana chuka chom ta lowa thingki angai ta lo boka ma se apoi thage me mani drone manga khatiang ti kha ti sen po ni lova chu wang chuanin kan transmission line reng a chon clearance kan lak le vek angai ta a huna kan mulo chuan poisa kan mang theilowa kholama min song son tu ten in na muang lutuk kan withdraw le mai don anon ti sek ve to boxia khang ka kan har sat nani chung te po chu alozia omna turin he amendment act siam ani ten Indo te thleng lo nei phei chuan khang Amazon na ruang am zong kha kong pui te ka tiang zong kha a chhor tu tur kai ma ni kan chhor do na ni Indo te lo thleng tak ani ro chuanin
he dan lo hian lo thu kan nei chuang lo emergency an puang nga an du in ti don tho dang lam na om chuang lo chung te po chu hria ila ten social tu ten an social le pa ka chu rare art chung chang hi ni rare art chu enge kan ti chuan leilung hau sakna hei vai vut ang deuh balu ang deuh ta khan mineral a oma rare art hi mineral ania som pasari chi som pasari a oma chung zinga then khat hi om ve tura an ngai ni abik takin barmalam nai a khian alo om ve ta klau chuan intana thadone maya antia I soitlang ang miang kantia a Ministry of Mines nen August ni som ni pariata khan meeting kan niya kan soi ho ni chuan a maron la chak thei ulangin explore wat ilangin kantia keima ni zok interest ani chuba kan la thlenglo ra voi khat meeting kan ne chu jong chu ni rare art kan ram leilung house an thral min tile man mo to ni thral lamani lo kan thral don bok thek lo an ron zonga license fee an choinga kan sumalu tang tin mimal ram te lo ni chuan compensate an peang chu tingatin an la don lo reng ti ta kha thiat tur ani hey oil exploration a po hianin an la lo cham chung hian hetia license fee an choi ringot hi an va en na an va ver na a hian an lo cham point an choi tho thova vai bel se som tum pariat point paruk patni nona hianin license fee a kan dong to ni kan ram sum nar ani chu tiang te chu ania ten chu baka 7 schedule state list entry som ni le pathum na kha eni langin puria da point soi kha regulation of mines and mineral development ani hemin waya hian khang ang tiaw vai vutte leinwai hausang na kha central ne na trangtlang in thui tak state hian thunei na kan neya chu state list entry som ni pathuma hian ain ziak vek phei hebo don chuang lo hei kan ta ni kan thunei na ni chu wang chuan dan po tu na hin kan siam to a mineral exploration trust rules 2025 kan duang der to ni chu dan mang chuan tu point khang rare art kha ronzong selang he kan dan siam no hian na an thok dona min ti sedon ani lo kan hlok na tur zo kan ti hi kan hriat angai lo nga lutuk hi apoi thin ani ten he amendment hian state sarkar thu nei na ati sang ta ni ama kan thu nei nei kan han nei lo khop maya adil tu ngen tu kha kan ni maya tu na chuan state la uti zong song he amendment act hianin thu nei na sang zok min peta a kan ram chunga exemption chunga khan tu point thil ron ti don selang state sarkar ronin ti vek ani chu tu na hianin min ron lovin thil an ti don chuang lova min ron anga a hei hi chu itilo tang hei chu tha kan ti lowe kan ti chuan min ti lui karing lem lo central sarkar kan ngai sual lutuk ani lo to na po hianin thil kan an soitlan reng hianin heti zok hian mole kan ti chu an ti ve mai aponga taka heta min ron from borbora kan chen tura ron ti hi kan ring tur ani lo khatiang an ni lo hei chu kan that na tur zo ka kan zawaya that na tura ruaman ani ti hi kan hriat angaya mania Prime Minister local trumaka thu saya po khan enge ka soi kha cooperative federalism ka soi ni cooperative federalism chu enge ni mani om na thewa thu nei na kan nei theu in za to na om tlan na ni in obbe na lam ni lovin khatianga nang ma mani huna ke kam huna tiang deu khan chu tianga cooperation thatak nei sia federalism kan kalzel atul thu lelom thu te ka soi ni kha chu ania wangin heng te po hi thil hlom tak ani ran lo kan in soi lo lutuk ma tuna hian state thu nei na alo san tang na chu principal approval kan pe thei tatlat mai hini principal approval kan pek to chuan na kan tran thei mai ni chu wang chuan in he lai va deal kol khan to lovin englaya poimo project poimo kan lo nei chuan keimani sarkar hian principal approval kan lo pelok thei to na kan tran thei ani ti kha ria ilangin ten
khoi po ni se kong ani mo a eng po ni seng in oil light chu ani mo mineral rare earth ani mo khata khan license fee and choya anlo ti chuan royalty and choy dona tuna te an oil te an mu vat se royalty tam takalo lu dona kan hak le lani kan ta na thatur vek ani ti chuan kharam kha Mizoram Sarkar dan nuaya compensation and pedon ani kan va pedon ani lo kan hral ani lo ram nei tu chu kan ni reng don compensation min peang mimal ani pon compensation an peang chu po chu central ak nuaya compensate hin pedon ani alle tin a hlok ani khaka central hian ram nei tu ta hi aduat ema aveng him na sa kaini Mizoram dana chuan iram lakhalo akwar don tela noi som ni se noi som che kan peng se ram hlui na man central chuan noi som dang pek bel tur aril ru nat na thoi dam nan an solosia matan solei changai aril ru thoi dam ngai kha arama khan kum tamalo om to amu manga tela cheng sui zel dona aril ru na don ni kha thoi tel tur aram hlun na let zel ki amu tel tur ni ron tiani chumin noya chuan ram kan lo mamoni point compensate min pe anga tin aram kha kan pedon lova aram nei tu kan lani renganga lease in kan pedona sam rifle te po ram kan pe a anta anilo Mizoram Sarkar ta ani lease in kan pe mai ni an mang ho ani tin poi model le chu Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 here oma hey FRA kan timaya toizong in Forest Rights Act kan timaya hi kan soilai dua hey dan lutuk mai ni Congress Sarkarin kumsang nile pakwa khan imang veang tin Mizoram manturin anlo adoptani sang ni som pakwa khan engati tereng ani MNF he dan hi kan du loven tia an repeal lai mai ni kan social na sa he dan eng handu lo ngot mai eng ni forest tribal cheng te hum hal na dan ni sia adu ngoi turber kan ni sia enga tinga in nol kan in tia nakina kan sarkar ni suan kan tinung le ang kan tia ti chuanin nikum zone ni som pariata khan kan tinung le ni he dani FRA hi kan mangle ta ni chu FRA nuaya chuan an kal ulan nisnen ka seng khan forest chunga khuate tam to a leile te tam to a field te po ma sikul te po ma biak in te po ma huana ma kha khani vek to chu scheduled tribe ni chuan tribal ni chuan hei an ramani ti fin fian na tur khan LSC pi pata ti vel ringot khani lo lungphun lui po pom theniang an tini ta hian an lo cheng to thin an pi pu atangin helai an ramani ti fian na lungphun lui te khomun lui te than mual te lungdo te lui ming te tlang ming te Peter thon thu thlengin pom theniang an tini chu te khop chuan he dan hian tribal te min hum halani chu MNF khan nok sakan ti an pai ni chumale Congress in tran tian la luta kainin tra kan te kan la lut le ni heng te hi min ven tat ni kaini tribal te hi tuna amendment act kan du lo anga an soi hian aron hum him thap ani hi he tuna amendment act nuaya hemi exemption kan han tiang chi forest clearance and pek don reng in forest rights act a khoi poem he dan hi a zomem ti hi chian ngei tur na ti en sia kwa wani so wang chuan in a big in India dang dan pia a kaini tribal te chu forest sung changa hian hum him na dan bill kan la nei le a chu aron khoi poi mai ni lovin aron ti chak ta sota he amendment akhian he hi poi sak tur hemi kalzong hian eng ma ti lo tur ati mia mai ni chung te chu thani lom ni ten kan nam hian himna kan neya himna kan nam himna hi chinga kan nei ni pakhanna chuan Bengal Eastern Frontier Regulation
sang khajire samsari pathum hi British House yam khania Government of India sang khajkwa somthum panga khan adapta India allow independent khan adaptation of laws 1950 mangin adapt chawli Mizoram State kan ni khan Mizoram State Act section somlile pathum nakha en ulang continuance of existing laws and their adaptations tiania Mizoram State kan ni khan kan State Act section somlile pathum na khan he dan hi manchun zomzel turin achuang kal ani kan la nei ni chu dan chu nge ni chu dana para pasari na chuani he Mizoram a hian aram nei tu ni lo chuan ram eng man nei thiang lawang to acquire any interest in land or the product of land ram hausakna leilunga tanga thil lok na lo chuak ang chi reng kha Mizoram khwale tuidik tak tribal te ni lo chuan an nei thei lawang atia hi kan la nei reng ti chuan state sarkarin palna apek chuan apet hianga apek lo de tan chuan a theilo tia tuna kanin muniwai in minrondon sengin tam takin ral chak ngoi mai la kan ral thiang lo ra theilo state sarkarin palna min peni lo chuan Assam rifle te poi state sarkarin palna kan peni post office te poi palna kan peni laya bank state bank kan ti te poi palna kan peni nan tribal ve kan ni congress bawan po nan tribal ani palna kan peni khania kan ram ta na mamo chuan phalna kan pe mai list in amar aram nei tu kan ni he BEFR 1873 hian min hum tlat he min wai a hian in a line permit po kan la issue reng ani vai dan kan ti kha hei kan nei ani so wang chuan in keimani land revenue act kan nei ya he min wai a zel hian tuna po mania airport chungchang itanagar kan soipoin aram ko khoya po airport kan siam don in ram hisu state sarkar na thlonin min pezel ramman min deal hisu inti diklo ni min tia thlonin kan pe veng chu amar chu kan state dan noya list in neyang thlonin kan pen chu amar chu kan sen so to min rule turani vena katia chu kan ju bin biar dan ne kha pa khatani phot apani na chuan state list book entry som parian nakha en ilangin India constitution kha heti hian en zia kane purhiata khan asoisfia ya land that is to say right in or over land tenure satia sai phejelta in or over land ramch leilung chunga le anoya chumi thunei na chu 7th schedule state list entry som pariat na hian min pe ni ala omren hei lau tura omlo he lai kan himzia soidu lofa in soi thai vak ringot hi anilo heng te hi ala omreng abo chuang lo then adang le chuan state list entry som ni pathum mineral leilung hausang na chungchang ni sina ka soito kamidan noi khandan po kan siam thlap ka ti kha chu kan nei bok then forest rights act ni sina ka soi kha kan nei bok chung jong song pia lama chuan article 371G kan la nei le ta ni 371G a hian mizo zinga chuan 371G lo chua dan ke ai khicheng tur tu manom lo hemi chungcha hian pulal deng le home minister in kara voi thum ka palai ni a chin chuakin ka revek 371G ownership of land transfer and ownership of land ti te pohi at rule of he antiani home ministry kan at rule of he in nei ring salo man ti china ka soi ho kha in ta sa ni he zealan khirangai lo ti ma se pudengan achai moinan a decorative atang kan do ti ni tian chuan 371C ownership and transfer of land ti in ziak mia lo ma se ma dang lam on lo re
thil to sa aron soi chong ve mai ni kan memorandum of settlement a hian trul lo ka lu kan nei nual high court an nei ang ti te India constitution in an nei ang min ti sa dai to a zia kher khangai lo university an nei ang ti te po zia kher ngai lo om ve kani ma se kan emene flight to the khan ro pui tak anga minan siaran ngai thei tur khan a chei moina nan dua a het chong hlei nem in je sakrawan te an siak mai ni so wa 371 ji ngor a hian kan va him ta bi ka kan him thar ta thut anilova thil to sa aron soinana mia lo ma se khalai provision lai te bi ka khachu kan him ngai kan him reng so wangin he amendment hianin kan rama kan him na te aron nem het zong ka atiboi mia lo ti hi kan riat angai so ti chungchuan mania khan joint civil society te huai hotin nulo entir na te kha an oma khata khan an ming chu soi lo taila CESJ IO tu soi tu khan kan thalai te mel alang lo kha kan thalai te dim zong de khanin tu a han soya kan thalai te kan ti genji kan ti ho hian trul an ti lo ni kha thil kha na ten dua development an dua anjina miram kong thatjiate miram ina infrastructure an nei thatjiate an movek to kan thalai ten roll out chumia ta na all samna min petu da na ni ti hian ria kan thalai ten kalve do lo ni mai ni lo dem ngot tur ani lo ten Mizoram first President Khan article 371 sia hian kan lo in ngat palange ei sarkar lai pu hian do huna atidang lam thei atia ei thudik takani India sarkar hian majority ani phochuan constitution an amend thianga 370 Jammu and Kashmir special provision pon pai dai mai kha chuwang chuan heng hi tuna kan himna chinga ka soete kha atidang lam thei tu central sarkar ani ten he kan vai dan na dan kan han ti te po hi reasonable restriction a om to ka man tur min pe kani apong apuin mangila min pai dai sak the ni chuwang chuan a central nok zong le do zong ringot a thil soi te po hi a thalova tuna hian kan ta na chep tur khop hian eng ma anron ti po ani chuang lova khamiania wang khan clear kar ru te takte mai puwa hetia engemol he ka kanin soi thaya central ko sual ta minron assimilate chak lo angzong te kan ti chiam hi adik lova heng him na kan nei te hi moi nai takin mangila mania po vai kan not chuak don ka tia prime minister ka khila home minister ka khila kan governor ka khila a thalo man ti mai tha khani mai lom an tam lutuk to kan not chuak don ka tia ka khila lok chu ne ka tia home secretary po ka khila ni DIB po ka khila ni chuan national security advisor po ka khila ni har sana kan nei lo chu thilom zia hi ani zok ta ka wangin henga hianin khatia paisak thei kan ni ti anron soi zau kha thudik ani a chuwang chuan kan nei ang hi lut ila ani nang tur hian mang ila central mittimim zong le an pai chak zok zong te hian tilem lovila hek tu te kan nga vai dan na dan nei ta ki pai hun to ti te hian kong zo te lui mai se India ramzir lai te hian in akhir khopang chuwang chuanin hetia le hi a thabera a provoke zong a chou zong boina siam zong reru hi kan put lo a tha a dikchia chuan infrastructure a hian India ram aniam ber kan ni engwang nge kan ni ti chuan kumsom ni kan boi miawa kami chung khan mi ten local sawa engma kan ti ve theilowa school education kan tlang niam pa ema school te cho kal theyen tia champhai te posium high school kal ram ma emene kho vinan hal mai ni so wan kum som ni chung khanin lekha po kan zir tha theilo to na ram boy alo re to chak takin mi ten nunga hian in ve tak ten in lepel tang ti ri rupu in ma kan la ani chuwang chuan emi konga hianin kan ram ta na thalo tur le hlaum tur chu ZPM party le asarkar na chel tu de anti how lawang ti ringa mangu
กันตานะทะเลตัวอันนี้พอดชวนกันอินทรีลังเด็กเจนรำตานี่เองจัดเงี้ยกันโลเป็นโตเองเงี้ย sacrifice กันโลเสียมโตกันรำตาเฮียนเฮลายาทิลวอยหดตัวเตียนกันรำตาเนี่ยเอง sacrifice เงี้ยอันเสียมเวทโตเลยอันกุตาเฮกันรำหิมะกันรินกันหดตัวเตกุตาเฮียนกันรำตาชวนเองโปจานงามเตทีนโตเตกันนี่แกนี่ส่วนส่วนกันตานะปอยตัวฮีกันหดตัวเตนันที่เฮาระวังที่ริงอีละเต้นกุมงัดชุงมิโซรามาโรเรลตูรินปะเทียนเละมีปุยเต้นมินดาอันนี้โรเรลฮิสุกันนานี่ชากันเตียงอินโรกันเรลเวียงเรลปุยฟักกันง่ายลงพาร์ตี้ดังโรเรลเตเอ็นจีโอโรเรลเตกันอินโรเวียงง่ายเรลโลกันนี่ปะอันมานี้มาขวานี่อันมานี้ปาร์วิวันนี้กันไปอินโรลโลส่วนส่วนมีปุยอินโรเรลตูรินมินทั้งทิ้งโรเรลไลเอเมเลสมนีปัสริเตนมีปุยไอกันว่าส่วนมีเต้นชากันตีฮิสุกันตีโดนอันนี้ไม่นี่โลสอยตัวรอมโลเฮลายเฮนินเต้นกันรำตานะชายส่วนจันรัวรามมาชากันรำตานะชัตูร์เข่งกันหันเขียวกันหันเขวะสอยเชียดดานริงไม่เอ็งกิมไม่ยังไงตัวเวกริกอนไม่ฮิสุอภัยกติกันรำตานอันนี้ชวนจันรัวเทจินเตปอกันในตัวอันนี้เฮติยาเกมานี่เลยเกมานี่กันอินเบชวนกันจักเฮงไงระวังกันจะอมไงระวังที่ฮีกันเฟียดอ่างไงปะเทียนเหลาสีโลเราตัวดังไงไม่นี่แรงฮีอัฐโลวะเราตัวจุปขัดเจ้าอมจุปะเทียนนี่ปะเทียนที่กันปาร์ตี้และกันสุรการกันเหลาสูงชวนกันกัลสวงไงระวังกันล้อม